Vumbura TV. Mu karere ka Huye umugore yishe umugabo we amuziza ifu y'ubugari. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bwashyiriza urukiko rwisumbuye rwa Huye dosiye iregwamo umugore w'imyaka 58 ukekwaho kwica umugabo w'imyaka 80 amukubise umuhini mu mutwe. Iki cyaha cyabaye ku itariki 15 Mata 2025 mu gihe cya saa moya z'ijoro mu mudugudu wa Giturwa, akagari ka Gasororo, umurenge wa Kigoma, akarere ka Nyanza iwe mu rugo. Mwibazwa rye uregwa avuga ko nyuma yo gutongana bapfuye ko umugabo yari amaze kumumenera ifu yamwirutseho akamukubita umuhini yasekuzaga imyumbati mu mutwe ndetse no ku kuboko akagwa hasi, bamugeza kwa muganga agahita apfa. Nkuko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru, uregwa asobanura ko bari basanganywe amakimbirane, buri wese aba mu cyumba cye anitekera, kandi ko aticuza igikorwa yakoze cyo kumwica. Murakaza neza mwisi y'ibyegeranyo, aho n'ahandi ni kuri channel yacu Vumbura TV, aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ndabasaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo mujye mukomeza kunogerwa n'ibiganiro bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent. Icyaha cy'ubwicanyi uyu mugore akurikiranweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68 akarongo kabiranye 2018 ryo ku itariki 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Andi makuru kandi tuyimurire mu karere ka Rutsiro, urujijo ku murambo w'umugabo wasanzwe imbere y'akabari. Umurambo w'umugabo witwa Tuyisenge Elize wari ufite imyaka 30 wasanzwe iruhande rw'akabari mu murenge wa Mukura, akagari ka Mwendo ho mu mudugudu wa Nyarubande mu karere ka Rutsiro. Babiri batawe muri yombi bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu. Aya makuru yamenyekanye mu rukera rwo kuri wa kane ku itariki 8 Gicurasi 2025 mu masaha ashyira saa 10 za mu gitondo. Uyu murambo wabonywe n'abagore babiri bari bagiye mu kazi aho bakorera ku makampani acukura amabuye y'agaciro. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwizeyimana Emmanuel yemeje ko aya makuru avuga ko umurambo wasanzwe nta gikomere namba ufite. Uwizeyimana Emmanuel yagize ati umurambo wabonetse ari nta gikomere, ari nabyo byaduteye urujijo, byahise bidusaba ko woherezwa kuri Rwanda Forensic Institute kugira ngo ukorweho isuzuma. Ba nyirakabari bari baraye bamubonye ndetse bamuhaye icyo kunywa, ari nayo mpamvu ku rwego rwo gukusanya amakuru bafashwe uko ari babiri ngo bakorweho iperereza. Abafashwe babiri bahise bajyanwa kuri sitasiyo ya RIB ya Rugabano iherereye mu karere ka Karongi. Muri aka karere kandi si ubwa mbere havuzwe urupfu nkuru. Nta minsi ibiri irashira kuko itariki 6 Gicurasi umurambo wa Nyiragasigwa Eugenia wo muri uyu murenge wasanzwe mu ishyamba bigakekwa ko yapfuye yishwe. Ndabashimiye. Mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu ndagusaba gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye ukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu tubategurira.